بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal salam tuju kaam kemon delu tukbal TV pagsarang syukurin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiak ki TV masih miaan keurungan ne pangumulan bisa cariki diki serta tahu salwe te si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iene kwe miaan pag live tebi inen atau akan iene pag peseb pineseb tebi inen pahat tebi niatin bidangan parangan amban aku ni mamisarahin langkum kemon sampai mapakalilay pegge hinang mahapin niya waktu ni pahadya pedusenin amban hinang laat apabila iega petuhutan ke ikhlas pegge te bilang iye amban syirik iye ni sin pagpakita-kita amban iyen delu-delu tineparan celo kiamat dalam narka atau akan delu-delu pinesuleyab sisiya narkain teka lew dambuli iyan may magbabasa Quran sumagwa basare Quranin duk siya hadya kasenglitan we haps walarin atau akan magbabasa sin Quran kerwenen iyan may amig jijihad siya pegjaharan din duk siya hadya ketelewan we aay maksud din atau akan duk siya tabantu we bahani ketelunen iye nemiyaan me meg-uurong atau akan magtatabang magsasadakka magnanafaka sumagwa pag nafakahan din supaya hadya siya miyaan tegelal we siya miyaan sayu duman karena Allah subhanahu wa ta'ala iyan na ibadat dali. Nambaniin, sinabab ang bani, miyaan delu pinikitan si siya narkain te kasilaw kiamat. Sinabab ang baniin. Ubus, saingi-saingi na pakalitin bi, lune ke pabakbak, pakapangkapang, sasang magbela, sasang data sasakatan, lune ke dendangan, atau akan lune ke mag-eka-eka, nisisitahin lai ikhlasin. Pegge
Giinin lepas, masih inin ketekkahan tapi tekka sila dambuli atat kala inin makatabang kitehin. Tekka ilawiin oras ga na niya makatabang kite. Sini ni bang sini. Manjari umat Islam sunuante iyan miyaan mawdu'tin pasalan iyan kisah sindambuwa Nabi iyan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam teddo tebidibuhi iyan paglalin sinbangku amban lahat Yemen megdelen Palestine serta tek kamiaan punebi Sulaiman dalam dekijap mata labayan ang bandem buwa manusia keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala karamat keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu puun TGS ne iyan miyaan parkala miyaan puas te explain te iyan me bayuan sintekit tewe tebi hinang sin manusia maka ajaib-ajaib tesupahat teinin paatag si me nabi sa dehel amban pagkanabire paatag si me nabi puas ni amban pagkanabire paatag si dumain nabi sumagwa si me salihin paatag yeni si me jahalis atawakan si me mangga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa pegua ien opposite sing kinabayaan den ubus ta si watu ete niya si kalime bisan ka kanamberan wete iene sihir iene sihir ko kekahan si zaman ko itu ini nabang paatag si dambuwa nabi delo amban pagkanabi ne alen irhas bang paatag si dambuwa nabi si oras pagkanabi ne alen mu'jiza bang paatag si dambuwa nabi si dambuwa rajulun salih duman nabi alen karama bang paatag si dambuwa iene miyaan lilla jahalis ubus pegua opposite kinabayaan nen inalenan ihana bang paatag iene si siya magsisihir tantunen alen miyaan sihir puasili te subahat wete pegsakay sa ili te kita we Nabi Sulaiman miyaan kabasagnen do kawa basag sin kawasenen tege eswe ni malalin iene bangkuin amban Yemen lengan 4 bulan 7 Palestin dialem dekijap mata lai magsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala serta painne ibtila inin atawakan testing panulay sulay amban Allah pamayaman ni aku bang magsyukur keku atau akan bang magkupur keku iyan si pegnekura atau akan si kawase sini emat iyan pengurung Allah Ta'ala iyan miyan sampai sumape kitebi te pengedoan tebi pangadji dibuy iyan pasalan testing sin pagnakura si dembua serta te explain tebi miyaan sempurna iyan pag-explain sa pandak-pandak ne si TGS menjadi umat Islam puas na saili bangkuin si dehaluan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam painne si me iene miyaan sundalu ne miyaan atawakan si me bataan ne miyaan ang banjin ne lamod ne sampay manusia qala nakkiru laha arushaha nanzur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun ganti anun biko peinne pinindahan diki-diki iene bangku ne miyan mananen bangku iene te bengket amban lahat Yemen bangku sibil kismiyaan bangku queen miyaan pagtek ka po Nabi Sulaiman dinak ginentian we ne diki-diki atawakan pinindahan design nen ahat-ahat ini maksud Nabi Sulaimanin painne atah tadi am takuna minal ladina la yahtadun payamante ko bangketohan ne kemyaan we bangku ne atawakan pini aki amban me miyaan
gay nga tauhan ni atau akan penia kaya amban may aawam mian wa bennal duman mian bangku nin pegge pente kalikutan neru si oras mian binoo na hap lahat Palestin wa may sundalo pinebo na Nabi Sulaiman. Manjari may umat Islam pinindahan ni mian bangku ni mian sedikit-diki iya na design ni mian sedikit-diki falamma ja'at na garo teggel pente puas ni mian bulanan amban pengeddo bangkuin na tekka ni iya ni mian Bilqisin duk may sundalu Nabi Sulaimanin. Mana nin tebo o ni iye pi pu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Na magtuy mian tinilew o Nabi Sulaiman pagtek kalai pain yene sidue amban may sundalunin atawakan amban Nabi Sulaiman iyan ay magpainin. Paine ahakada arsyuk. Ahakada arsyuk. Dinakmayam iyan ay Queen Bilqis miyaan hap bangko iyan si dehluan nin. Paine iyan ay tilaw si iyahin atau akan pain magpain si iyahin. Ahakada arsyuk. Sa iyan kapin bantuk bangko no malai si Yemenin yene peningko-ningkoan nun. Na kwe ajaib iyemyaan. Bu bangko nin oras likut ne iyan ined daw may sundalo Nabi Sulaiman miyan. Miyan kelikutan neru. Pentelay silahat Yemen garu usa-usa. Na inibisaranin kaannahu kok penne bantuk bangku kun inin dembua inin amban mian kapandayan nerwisab gaye magpain we miaan bangku nin kau dumain duk gaye isab mian magpain we duman mian bangku nin adakala iye sumagua metad iye kalimat kaannahu kok penne bentuk nin mana nin si elet iye na sambung niya miyaan. Na pen may kaulamaan tin na umbul dembua ni tabasak wiyan si tafsir Ibn Sa'di inin dembua inin amban kalalim du isab sin pikilan ni. Mana nin gaya basta-basta tikuot. Gaya magpain we iye adakala di lemkok ni kalu-kalu dumain duk gaya magpain we dumain sumagua adakala isab kau iye na bangko mian sumagua metad iye sambung peelet manjari sambung we iye manjari sambung we gai na tagsakay sa ili sambung nen may pong tinai kalasahan Pain Nabi Sulaiman wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Painne iyan hepenne bangko nun. Kaurungan kami kipenne kapanday. Kaurungan kami penne katao. Duk kaurungan kami penne Nabi Sulaiman iyan mian kegees. Mengket bangko nu iyan amban lahat Saba. Amban lahat Yemen, pito megdelem Palestin, dehello pe amban kautek ka. Wa kunna muslimin, duk keniaan kami hinpenne, agama kami hinpenne, Islam. Keniaan iene penne, mian pag-agamahan kami hin, Muslim, may umat Islam. So manjari, mian inin me pong tinai kalasahan gay manjari miaan peinu agama Islamin agama Bahau
ni ay pinain dehel amban Islam. Mana nan sinin pende dehel amban Islam. Masa dehel amban iya ne peturun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maana nan sinin niya ne kalimat dehel amban Islam, dehel amban paturun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duman iya ne agama Islamin. Pegge agama Islamin kume amban Nabi Adam asal agama Islam ni agama manusiain. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Mian ba ini pen Allah inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bennal pe inni agamahin bang si Allah subhanahu wa ta'ala Islam do agamahin. Mananin kume amban Adam nyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam pag-agamahan din. Apu tabi Adam agamanin Islam. Nuh agamanin Islam. Mian Ibrahim agamanin Islam. Mian Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Isa mismo agamanin agama Islam may pong tinay kalasahan. Dembuwa do agamahin kung may amban jaman tagna ngabot si jaman kuwa ito inen. Hangkan ne pen Allah subhanahu wa ta'ala hin menne kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Pinuting painne we kauman Nabi Nuhin me karasulanin. So tilewin nan si inin piye rasul peturun si kauman Nabi Nuh. We magpain Allahu Ta'ala hin pinuting we miaan kauman Nabi Nuhin me karasulanin rusul jama'. Way magpain Allahu Ta'ala hin pinuting way kauman Nuhin may karasulanin budem buwa-buwa du nabi may peturun sisiyahin. Nabi Nuh do. Sa pagtaawot puting de Nuh alayhi salatu wassalam magpain Allahu Ta'ala hin pinuting way kauman Nabi Nuhin iyan may karasulanin. Way nadakyaw. Way magpain Allahin pinuting we kauman Nabi Nuhin me karasulanin bu Nabi Nuh do dem buwa rasul din. So me umat Islam. Bangke umuting si dem buwa rasul nin maananin ko rukahantang te puting nu kemon karasulanin. Hangkan ne magpain ayatin pa inne kadzabat qaumun Nuhinil mursalin te puting pen me kauman Nabi Nuhin me karasulanin. Pagi waktu de muting pu kauman Nabi Nuh pu si Nabi Nuh to ko rukahantang te puting de kemon karasulanin pagi dem buwa ru agamahin dem buwa ru binooren iye ni agama Islam sin Allah subhanahu wa ta'ala. So agama inin duman inin agama pahau may kalasahan. Menjari miaan inin suway indanan tebi. Hangkan nedake ulali bangway magpain Nabi Sulaiman pegsakay tekka Queen Bilqis keurungan kemi pen ne kapande duk ilmu mo bangku nun amban lahat saba ngebut hap lahat Palestin dielem dekijap mata duk keniaan kemihin pen ne muslim. Keniaan kemihin pen ne muslim agama Islam pag-agamahan kamihin. Nainin may umat Islam, dukhad ja kitawhan bi, ga niya agama siddi si Allah Ta'ala. Kume amban jaman tagna, kume amban jaman Apu Adam, ngiyabot, padagpak si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam do. May pong tinay. Napinahin, amban agama Kristyanin pagwa. Amban agama Yahudihin pagwa. Amban agama miaan
may farisihin pagwa. Way pinay ninalinan agama. Way siya nga kunwe miyaan Isa Nasara, Christian. Way siya magpain way miyaan Yaqub Yahudi. Atawakan Uzair pentame Yahudi. Duk siya di pabilay. Inimbento hadya inin we de me pong tinai kalasahan. Pen Allah Ta'ala, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Duman pen ni Nabi Ibrahim Yahudi dugtuman Christian sumaguwa kenya annen pen hanif patala ang bansyirik duk kenya annen pen Muslim Islam iyene pag-agamahan din. So kung may amban Adam ngibot kinyamat dunyahin uniform agama manusiain Islam do may pong tinai kalasan pen Allah Ta'alahin wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bang pen niya mihasaddi pag-agamahan amban agama Islam inin falan yuqbala minhu getinay maamban iya sa kapalan wa huwa fil akhirati minal khasirin dukte bilang tek kali silaw kiamat amban may manusia magkalugian. So Islam agamahin dan buwa akidahin bang alen nen iman sa inin isab miyaan sube iningatin megbidda syara'nin min bab ala al-umum si kalingkuman ne kemon Islam alen agamahin kumi ang manjamantag na sumagawa ni adya waktu megbidda iene syara'nin ko zaman Apo Adam bisan Islam agama rin manjari meg-ela anda magpong tinaihin. Dumain ke. Sine anda kabilin. Duman ke miyaan amban may pong tinairi. Bisan Islam iyan miyaan agamahin. Kung medya mantag na upama. Jinari sisiye magandahin palabi amban miyaan ampat. Niya amban siye pente. Manjari miyaan inabainin manjari meg ukil meg hinang santo iyan miyaan me binatang ubos pinapanjari me bato sa ihinang decoration ko jaman Nabi Sulaiman bakas ta subahatte inin jinari si me syariat de bisan dem buwa iyan agamahin sa tiap-tiap dem buwa rasul megseddi syariat nen megseddi iyan miyaan pangandakan nen nangkan niya may puasa jaman lay sumagwa duman ko puasetin dalam bulan Ramadan niya sambahayang jaman lay sumagwa duman ko may sambahayang tinlime waktu niya sambahayang salong niya sambahayang kohap naubos gayin manjari tuhutte iyan syariat delay pegge niya ni syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganta si kita biko ito. Napigay niya may manusia, katawahan tayo inin. Tao kita mian ngakan, napigay. Asal paatag si jaman ko ito. Niya mian may andanin magpong tinai. Duwe andanin magpong tinai andanin keruy. Ubos reason nin atawakan miyaan dalil nin pegi bahasa dapat kewe pinagsumbaya magpong tinaihin walau pun zaman Nabi Adam pen ni miyaan bisan magpong tinay manjari magdambua nagi kew tehinang ngeddo syara amban me syara medumehelu lay samantaraan gay inalawd we syaratin kuwe itu pegge niya ni tartanto syaraten ko ito. Niya ni tartanto syariat te ko ito yan bino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ni si me kaida si me mian usuliya me pong tinai kalasahan niya enande masail syar'u ma qablana. Iyan ni syara me dumehelu amban kitelay. Bang
teima te ke atawakan banggene ke teima te. Na sumagua belitel iyan me pong tina ikalasan. Isa nen syara de zaman tagna binatal we syara te. Kome pag anda megpong tinai. Kome zaman de hinalal iyene mian lemek sapiin sisiye. Wani po sapi, upama may sapi unta. Sapi unta mian sapi unta. Isi unta atau akan isi sapi usnia lemek ne pote-pote. Na zaman lay kome zaman Nabi Musa manjari siya mangan isi ne me peatlay sumagua haram si siya me pote me pelibut si isi ne lay. Napege mehunitan dire siya, pinahunitan siya sabi Allah Ta'ala. So, si zaman te kwe itu halal ni kemun. Sampai iye ne pote ne lay manjari ne kakante bang kabayaan te kinakan. So, niya syara de. Sumagua binatal we syara te. Iin meg-itipak me keulamaanin we bennal gene manjari tuhutte. Niya isab syara de. Niya syara de. Si keduain bahagi si keisa bahagi balikanku. Tege syara siye sa binatal newe syara te. Iin gene manjari tuhutte. Si kedua syara yen zaman me dumehelu lay iene syara de sumagua tinugutan we syara te. Inalaud we syara te. Niya dalil amban syara te we manjari tuhutte. Kome syara zaman tagna. Al-ainu bil-ain. Bang niya may kepesek mata, pinesekan isab matahin. Bang niya may kesempong sinempongan isab ungin. Bang niya may kelupu impen, ilupu isab impenin. Maananing kisas. Bang niya makamatay, pinapatay isab makamatain. Inin, syara dumehelo inin. Syara zaman tagna. So, tek kasyara tewi syara sin agama Islamin inallowed atau akan tinugutan iene miaan syara miaan amban ien manjari bebegante pege niya dalil ne pege niya dalil ne amban Quran we manjari tuhut te syara iene te syubhat miaan na niya syara si ketelu syara meadu mehelu lay esep-esepun biinin ne. Inin miaan ilmu hajjainin si kitabi. Do kitabi gay megsulagpak iyan si pamaham tabi antara syarat tabi rukme syarat dehelu lay. Niya syarat medu mehelu lay. Ga niya dalil ke kesuaan te wa inalawad wa syarat te. Duk ga isab niya dalil te kesua te wa binatal wa syarat te. Nanan si inin, dani kita paasik naan, pegge, syube na inin ahlul ikhtisas. Syube ni magpangadji si madrasa, binangkag inin dilem usulul fiqh. Naregay inin basta-basta te explain basa mian de oras atau akan de oras. Tandanin, jaman tedok kami inin si jami atau akan dilem kelas, megkulang maglawi. The same. Labud na sampay may sindue adilla na ga na kita lai mian paasek si may parkalain inin tartanto na inin si may siye magpapangadji. Sa bastante nadja ketawahan tayo na may sinupahat na So panak nen umat Islam bisan kanian nen Islam agama dumehelu lay megdembuwa kita si akida sumagwa bang si syariah megbidda-bidda iyene syariatin. Magbidda-bidda iyene syaratin. Sumagwa niya syara de binatal we syarate. Gene manjari tuhutte. Duk niya syara re. Tinugutan we syarate. Manjari miyan tuhutte. Duk niya syara de ga tinugutan we syarate. Duk ga kita pinages isab miyaan ngehinang ni. Nanan si inin me ahlul ikhtisas. Me siya magpapangadji. Inadjian inin we re. Iyene parkalain inin. Nabang kita me miyaan kumi akulay. Kulang-kulang pangadjinin nahunit-hunit tahatite iyene parkalamian bang inexplain iyene ko ito nile. So may umat Islam Nabi Sulaiman Muslim duk
Kemon du isab me karasulan lay kung may ambad jaman tagna Muslim may pong tinai kalasahan. Islam pag-agamahan din. Manjari, pagsakay te kita we si Bilqis. Iyan e miyaan power Nabi Sulaiman miyaan. Kabasag Nabi Sulaiman miyaan alayhi salatu wassalam na lai kwe hipeng nali lai miyaan kwe me believe miyaan iyan si pakaradyaan Nabi Sulaiman miyaan napain Allah subhanahu wa ta'alahin wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Bisan pain Allah subhanahu wa ta'alahin sayi panday si Bilqisin, bisan sayi lalem uteknen, bisan sayi lalem akalnen kwe ne bakas tekisate me pelewemiaan sa inagpangan iye we kesirik inagpangan niye we pegsirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala innaha kanat min qaumin kafirin sinabab amban pangagpang iye ne kesyirikan miyaan si iye peniya iye amban me kauman kafir ga te pikir ni bang ine iye ne agama Islam metoohin na niya waktu bisan sa inge lalem akal sin manusia lalem bright sin manusia banggay iya hinidayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala iya ni dalam agama Islam inin may pong tinai kalasahan tantunin gated kahidayatan ekka manusia lalim akalin manamalan palawe itu rata bulak dunya inin may scientist may ke-discover mon bayuan ni inda bayu sumagua sinabab amban pegsyirik de sinabab amban pagkupur da tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ga me kebuo siye, iye ne kelelem akal de miyaan, magtawhid tuju Allah ta'alahin, amban niyan peniya siye, amban kauman kafir me umat Islam. Na magsukur kita bi, amban ako neruk kemon mapakali ko ito leruk sang mapakali, tiya muslim agamatin bi. Subay pagbansag tebi iene agama tebi inin. Keka manusia tu dalam dunia la ilaha illallah. Keka manusia tu dalam dunia inin eka manusia dalam akal dalam dunia inin saga hinadayatan dalam ke Islam. Magsyukur kita bi. Ga kita bilang amban me ga hinidayatan lay. Sumakuwa tiya kita bi hidayatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni sambat bisyarahin wa mimma zadani syarafan watiha wakittu bi akhmusi ata'us thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Ini wa mimma zadani syarafan watiha wakittu bi akhmusi ata'us thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Wa mimma zadani syarafan watiha amban me makadangkew aku tur ya tak bulak dunya inin dangkew ku amban kemon manusia wakittu bi akhmusi ata'us thurayya hawalangkew kun agen losak-losakan ku potianin lay di atak langit padangkew pe ku amban siye dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Sike umesek ku pe inna ya Allah. Si bisaranu okew ipun ko. Sike umasek ku iyene dialem pegge muslim ku inen. Gane niya makaatu iyene ranggo. Bisan pe ine ranggo to rata bulak dunya inin. Amban iyene ranggo sin pagka muslim. Wa an sayyarta ahmad ali nabiyya. Duk hininang pennewe nu pegnabihan kun iene Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ma umat Islam pegge muslimin ni'mat hajj manamalan. Magsyukur kita bisya Allah Ta'ala hangkan nepil mi syubahat tabi. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam.
magsyukur kita bisya Allah Ta'ala iya ni si nikmat Islam pinetek kawe Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nikmat haji ini si kita bikemo. Hangkan syubay kita bipil mingen doa iya ni si bisyara si doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kau magpinda-pinda sin pangatayan. Thabbit qulubana ala dinik. Petetegun pangatayan kamihin. Iyan ni dilem agamanu agama Islam inin. Inin dua inin halga manamalan. Subay pilmi subahat tabi. Peggeek ka manusia. Niya me manusia mekepeg murtad. Niya me manusia meketawante. Bakas ngaji doktor si syariah. Doktor si syariah. Bakas alim ye. Doktor si usulul fiqhi. Doktor si fiqhi. Sumagawa sangat-sangat lumalim akal ni miyaan manamalan. Tehinang iya dembuwa amban mulhid. Sampai umabot ni. Ga na iya magkahagad. We niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngabot umabot level niyan ga na magkahagad. We niya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bakas doktor si syariah, bakas doktor si usulul fiqh, bakas doktor si fiqhi. Mekieddo iya si miyaan syahada, si doctorate, webe miyaan palawi piyan tahun. Tehinang iya mulhid, tehinang iya dembuwa amban kafir, tamanan kafir, gina magkahagad wa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan may umat Islam. Pilmi kita bingin dua si Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, okay magpinda-pinda sin pangatian, petetegun pangatian kamihin. Yan si agama Islam ini. Pegebisan pa siya inge pikilan bang lumando tin haget pikilan lalem pikilan bang lumando tinaplek akal nin amban ini kasibenalan inin. Tantunin teed hunit-hunit iya umasik dukpenya iya ban may kafir. Ko na syubhat iya ni si ayat ini. Kegan kew muslim kew mihan kew tamanan bulaog muslim basta gay hadyaan pagka Islam nin. Mas labi pe afdal, mas labi pe hap muslimin ban pe sa inge bulaog nin amban dem buwa ni tamanan hap kafir turata bulak dunya ini. Ayan hawahalga ke Islamin. Mihan kew kafir tamanan hap. Mihan kew mian mu'min muslim tamanan laat sa masih pepain hap muslim tamanan malaat lay. Amban kafir tamanan mahapin. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Bennal penne yene me'siye kafir. Amban me'siye dapu sin kitab. Wal musyrikin duk yene me'siye musyrik. Dialim narka. Salama-lama lay dialim. Wa ulaika hum syarrul bariyah. Duk siya na iin peniya amban salaat daat na pinapanjari ito rata bulak dunya ini. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Duk yene isab siya magpaparatsayahin wa amilus salihat. Duk maghinang mahapin. Ulaika hum khairul bariyah. Siya na iin tamanan hap amban pinapanjari isab ito rata bulak dunya ini. So, bisan pa sa inge hatul kafir, ban pa sa inge sulut kafir, tantunin, mas labi pehap muslimin. Bangke ni anan garuaan amban iya pegge muslimnin, may pong tinai kalasahan, pegge bangkew kafir, salama-lama kew dalam narka, sa bangkew mu'min, bulaat kew, niya waktu ne, ban kew umasik dalam narka, puas dusenulay, masih kew pinaisi dalam surga, wa Allah Ta'ala tekkali silaw dan puli. Hangkan, nikmat sin pegge muslim inin hadja manamalan may pong tinai kalasahan.
Naman jari, pagsakay sa ili, miyaan, si Bilqis, takiten ne bangku nin, qila laha dkhulis sarha, falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha, qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Pagsakay ni sa ili, dinaak paasik mo Nabi Sulaiman hap. Iyan ni plaza astana ni miyaan. Kapan astana Nabi Sulaimanin? Samin. Samin anunin. Kapan astana nin? Ubus. Jawa nin bohe. Nabangkew patekang sa ili, patekang, gayte lesanu atawakan gayte kitenu samin, petekangan nun, pangannalan nun, bohe edu. Nasine keu, Allahu Akbar. Mihan ne keu atu dayahan tu tak bulak dunya inin. Kasa iye ne mian kapan lumanen. Ubus pinepihan ari-ari diawa bohe, kok kantang bohe, anu mian do. Napagsakay sa ili isang paasik si Bilqis, yene dendeinin, Queen Bilqis. Talakli siwe ne badjunen. Talakli siwe ne, iye ne miyaan dress nen, bang me kwe ito si. Paglaklis ne, tumampal buku-buku nen. Kanalan nen, patekangan nen bohe. Nalay na inakahan. Ini falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Pagsakay paasik, tekite na iye ni kaapan samin miya anduk bohe ni amban diawa. Pangannalan nin, we bohe, pangannalan nin, we silang samiyaan. Wakasyapat an sakayhan, natalakli siwe ni dress nin. Sampai tekite iye ni buku-buku betis ni miyaan. Nalay la ina iya kaakahan. Innahu sarhum mumarradun min qawarir. Dumanu pen ne bohe, sumaguwa kapan iyo amban samin, sumaguwa ni adja decoration no bohe amban diawa. Ketohan bibang ini pangadjiin nan sinin. Nali-nali ko kambang ini pangadjiin nan sinin. Pangadji haji inin umat Islam nan sinin. Nanan sinin dehlo amban pepikwa pangadji mahadja manaan sinin inin. Makuku kamaapan andang pagi asal kainin talaray. So, bisan pesi, duman personalan, kesebenalan hadja kita. Kesebenalan kita hadja. Istidi ne kam andang, kumpasku kainin talaray si pangadji inin. Menjadi umat Islam pangadji nan sinin, si waktu pasik si Bilqis. Si waktu pasik iya ne Queen Bilqis miyaan, kain Allah Ta'alahin, talakli siwe ni dress nin, sampai miyaan tekite buku-buku betis nin. Pangadjiin nan sinin, mananen kume amban jaman tagna bisan dendehin keniaan nen kafir taha badju nen. Inin apu-apu kafir. Si Bilqis. Gak pe muslim nan sin, masih muslim na selas. Apu-apu kafir si Bilqis. Dembuay amban numba mata elew. Dan buaya amban magsirik tuju Allah Ta'ala. Sa besesay ini. Numba mata ilaw. Magsirik na tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masi pepain badju nin taha ko kantang abayamiyaan. Sabab pegi sa ili pangadatan dendehin kume amban jaman tagna. Asal subay taha badju nin. So may umat Islam. Pito kite. Hap si jaman te ko ito ininin.
Dembua inin amban sinuportahan we agama Islam, we bennal badyo dendehin chubay taha. We bennal badyo dendehin chubay gay kekken. We bennal dendehin chubay magtabon aurat. We bennal dendehin chubay iye nuhut, iye ne pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Dinak gay pinatampal si siye, iye ne dinak tinepukan we Allah subhanahu wa ta'ala hin. Kwe ito. Dakew. Tetuhut ente parkalain ini. Dani kitero patala. Sa kiyemon kita binin mag Facebook. Payaman tabi ko bang sine maglabaran amban me wall nun. Bang petek ka. Lune padlabad. Mengge megturungin. Lune palabad. Miyaan megpeseksihin. Lune palabad megleddeanin. Lune palabad meg-elehanin. Lune palabad megpekitidaakanin. Lune palabad miyaan kembotanin, meg-erodanin. Dimbuak kinamban may akhlak sin Islam, pangandaakan sin agamat. Niya pe amban may kepong tiniyahan te den de tebiya sa amiyaan. Magpinansakan dilem live. Gawisan magturong atau akan magpaseksi pe. Inin dembuwa inin amban me tinaggawa syara Islam. Ubus me kelelahanin isa bang me kikita parkala sa inin. Na kok sinenglit-senglitan isa bakan dekew. Miyaan kwe mendes yang tewudjaw pe dugok piu sinenglitan pe iene megkekehinangan miya nembesya penuhutan mamagasin. Inin me pong tinai kalasahan. Indanan be me kepong tinahan ku kerendehan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Bang pegua dendehin amban lumane istashrafaha syaitan. Pelengan bangge magtabun aurat atau akan bangge magtabun miyaan iyan sukat tinabunan istashrafaha syaitan yulu syaitanin paapun sarta inari-arihan wene dendemiyaan. Ambanian bisan duke ni annen megehap dende pamayaman me kelelahanin ne. Gana niya makatulingkat nen peno di si Sharon kuneta mapalabain. Ini sabab pegilay ni syaitanin paratun. Ini si pegwa ni miyaan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ta'attarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Bang niya kaniaan nen dembuwa dende ta'attarat magtonik-tonik egen makabangkag nebeng nginen andang duung ten luhalwang nen nambahi ni pahingab bang te ukte me bengire men bang padawi sinhen luante nabang niya dende ngeddo ari-arine megtonik-tonik bune palawe amban me kelelahan maksud nen dukte uk bengine ley dukte kite polmane ley pain Rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya zaniya mekepegduse miyaan duse zina me pong tinai kalasan duman maananin kwe me zina iyan antara pagdembuwa lelarok dende duman sa iliwe iluwakan ne rumain sumagua kabahagian ni amban iyan duse peg zina me pong tinai kalasahan o kami pong tinai ko kerendehan
Iyan putus du ien baranen penorwe mian badjo garuna aurat tekitet para magtonek-tonek hadja. Para magbengi-bengi hadja. Supaya te uk may kalilahat. Sa ingin na upamanen bang ko ne piat tubal tongin we kureretehin. Bune pi pinatta pe pineto pe akahante keo. Ko tong etek. Dok te kite iye ne miaan we me kalilahanin para kalainin. So sa iliru isak dusenin. Sa ingin ne bang upamanen padaya-daya peseli mag number 4 miaan peledde-ledde supaya basa tapansin bujul agungin weme kelelahan atau akan weme adilin Facebookin sa ingin ente dusenin la ilaha illallah me pong tinai kalasan hangkan penku magmaap kam keseben nalanin suwe bisaratebi hunit manamal bangge te bisaratebi ge manjari pagamahan pen ko katalaray nagana te inang te bisaratebi mebenalin duman kitebi mengkin kegan bang sewek tebi metewain us bang kitebi miaan metewain ko ene kitebi loe pinagsampakan da magpalhamdulillah keu bang te subahat cikau iye ne dembuak parkala ini me umat Islam uso ko itu me TikTok upama sa diaman Facebook iyan miyaan baya kita rukgai me TikTok inin keru siya bente bang me ruke di alim me ngaji atau kanin sa niya me TikTok upama me megledean niya me TikTok megpinansakan niya me TikTok magkinalangan inin me umat Islam tantunin gay inin inalawad we syarat sin Islam baya kita rukgai na inin pesebante kam duk ine kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa si waktu ye ilahagan we Fir'aun amban lahat Misir hap lahat Madian miaan niya duangan dende megpong tinai duangan dende dalam suratul Qasas kisah ini ubus duangan dende ini nginduk bohe sumagua niya miaan pasanga batu si kupung song pengindukan demian batu hadje manamalan nagete eswe me kelelahan malaihin ineddo miaan anuhin batu miaan na Nabi Musa keurungan kabasag sempu na pagsakay sa ili takita we Nabi Musa batu mapasangab si kupong miaan na ineddo we Nabi Musa batuhin builakasan ko rumangga si iye pagi Nabi Musa dan buamban may basagan nate hinang may keinduk iye na miyan duangan dende megpong tinaimian napuas may umat Islam pagsakay mole duangan dende megpong tinaimian piha plumaare tesubahat we duangan dende miaan lelaman abangan siyehin we niya pasangab-sangab batu si kupung bangga sa babandem buwa lelama basagan miaan ga siye me keinduk bohe ine keu hati duangan dende inin anak Nabi Shu'aib alaihi salam pegge Nabi Musa ayuan Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam masih rinta andane dende inin sibasongan menjari pen Nabi Shu'aib si duangan anak nemiaan pi pipe inne pi kambalik pipe inne ke ruangan bu eddoon pipe inne lelalay duk pe inne te ikram te duk pe inne te mulyate yene si kapanabang ne kamlay
Naratek ka nepi duangan dendehin po Nabi Musa balik. Pain Allah subhanahu wa ta'ala hin sinipat we ne dembuak dendemiaan tuan. Wajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Gak pikir wang dembuak ru mepihin po si Nabi Musa. Sumagwa ege jajjag pangatayan nen akahante kew. Ihdahuma. Lumengan pisi daluan Nabi Musa. Ala istihya sa pinutus we ke iya. Payaman bebe. Term Allah Ta'alahin. Pinutus we ke iya. Dembua iya na dendamiaan. Si waktu paharap si dembua daluan Nabi Musa. Hawaliman nen pagi makaharap dembua iya. Lella. Inin adat zaman masa. Sa payaman tibi ko, si zaman tibi ko ito inin may pong tinai kalasahan. Antag ne, iye ne pangadatan den buat den de inin si waktu makaharap lella. Si delwan Nabi Musa. Again, hancur baran nen wa elemanin. Lepas inin si zaman ko itu. Payaman mi ko may delem comments. Bang sini, bang petek kami maglaka-laka. Dende pagkasi magsambong-sambong. Yene me bisara, gene sukat pagbisara antara yene me lela ruk lela. Sa si zaman ko itu. Dende ruk dende akante keo niya mag-story me parkala. Inda bayo sukat gene ini story. Payaman tebi ko, yene bang me niya pinain iskandal May bangsa tebi. Niya may ambandan de si zaman ko ito, wallahi al-azim. Inin may peddiin. Siya pa mismo mamakuhin, siya pa mismo magposin, banggay kikaw inurungan. Atawakan banggay kikaw pinasairan. Antag na iyain. May pong tinai kalasahan si zaman ko ito inin. Antag na lemanin. Bu asal-asal inin. Subay pag-addat. Iyan huwag may kirindahanin. Si zaman tabi ko ito inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka min kalabin nubuwatil ula idha lam tastahi pasna' ma syi'ta. Benar-benar penne moto-motohin kume amban zaman Apu Adam. Nyebut kuwe itu, yene moto-moto pinaglalin-lalinan no kenabihan. Idha lam tastahi pasna' ma syi'ta. Bangga niya iyaanu, hinang nun ina kinabayaan nun. Bisa nun ina kinabayaan nun. Gene kyo petoketan leman bisan ko ahat-ahat. Tiba o kita wa western. Payaman bebe ko ito, may an western ang bandang kipak. Yan si Amerika, si Europe. Again, magtanod na si higadlaan, lepas ni ang bansiye elemanin. Bangkyaw hapbits, waltepet metelebihin, solet-solet sa braduk panti inasek den, lepas ni ang bansiye kelemanin. Maya kikita bang sa atin sa ili si pesongan may umat Islam. Wallahi al-azim, bang manat, tahala iyan ni keleman kerendehanin ang bandeleng pangatian ni inin. Niya waktu, umabot level 10 bikome level si Amerika, level si Western countries. Gana niya leman sin kerendehan tenbi. Pesebante kamnuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinfani min ahlin nar. Niya beli duwe tunggu narka tekkale silaw kiamat. Bakas tesebat ko hadis inin. Tunggu narka. Sinfani min ahlin nar. Niya beli duwe tunggu narka tekkale silaw kiamat. Qawmun lahum siyatun ka'adhnabil baqar. Yadribuna bihan nas. Niya penne. Kauman number 1 in penne. Niya dembuwa kauman. Yene dukme. Lalagut de lalagut engko sapi. Bang may kwento sinapang. Mapatay manusia at jabisan ganya ujung poon. Inin tunggu narka siya inin. Duman ako magpainin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerwenen. Yene. Wanisaun. Kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila.
la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu fi masirati kaza wa kaza. Si kedua tunggu narka tekkale silau kiamat nisaun kasiyat yene penne dende kasiyat meg isab ariyat sumagua megkuantang do. Sehingga bentuk meg isab megkuantang do. Yene semmek ngurung pol maru si barande bisan cekeni anden putus. Awe meg keu. Sumagua garo ke ngurung polma iene semek no iyan cipuho baran no. Napa aman biko me kwetu ini? Nia iyo inalian ano re semek me leggings. Pinagosal we me kerendehan. Leggings si zaman ko ito. Bisan kita bigay inakahan me pong tinaig kalasahan semek ini. Bukod bang dilem abaya naga niya kita lai. Pente pege putus dua abaya sa niya asal hinang semekin ted ien. Niya pebang petek ka meketebu kangkang. Wey gai legging sin kok kolor kuit pamayaman no naman katalahan ga magsawal. La ilaha illallah. Ehpin maksud bisyara Rasulullah kasiyatun ariyat megsemek isab sumagua. Megkuantang dupain. Ungurung sifat do. Ngurung sifat dusin iene barande. Megsemek isab sumagwa kok pitis patani iru. Kok pegsemek wajit. Gay tabu. Inin me pong tinai kalasahan. Andu. Dembua inin amban sinupahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way bang kemuntik kayu de lugpit bang peleset sa ili atasan tempengante bisi pekulang halganin sa bang baran nune iye tebiya sa amyan pegua atawakan peleset gebisan peg ineno hala pesika uke muntik kayu hintinempengan amban iye nemyaan baran nule bui mas labi mamahalgain iyan kapital nun iyan pekesurgaan nunduk iyan kapanarkaan nun may umat Islam. Nali kita bi nisaun kasiyat. Mailat. Mailat. Magmaap kam. Tabot ano ni kita isab. Pasaksak ka dyan. Mailat. Mailat. Iyan emyaan. Pensindwe. Pasapi ang bandarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pensindwe tapsiran de mailat. Bang lumengan ngebod. Us ni hadjat tepad pakanawan. Pigiinin usnag jatepat pebibang pigiinin bang lumengan si derluan mailat. May pong tinai kalasahan. Mumilat. Gepe tumanam. Gepe tumanam. Ngebot bang game ke po sawe ni. Bang game ke po sawe ni. Di kampen ni mian sa inin bentuk pengempotin, sa ingin bentuk pengeborin, sa inin bentuk mian penuretehin. La ilaha illallah. Ru'usuhunna kaasnimatil bukhtil ma'ilah. Bune pe bukok den sinimbong pinagbangkat pagtahan ngebut umabot punjungan nen kok punjung puyaw unta. Makikita kam miyaan puyaw unta, yan may pabugol si bukot nalo. Bure pe megsimbong, gabisan megturong akahante kew. Sa ien simbongan din ko simbong puyaw unta.
ko kantang puyaw unta, magtambak magtahan simbonganin. La yadkhulna al-jannata. Gay siya makaasik surga. Gay siya makaasik surga. Wala yajid na rihaha. Dapat kay surga. Banbing ni surga. Gay siya umasik. Gay siya makasengut. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kada wa kada. Duk yeni antara dan duk bengi surga lay. Lengan tala manamal-namal. Banggay siya makaasik surga tungan. Kesembungan kita sipon iene ayat sipon hadis tu sinfani min ahlin nar amban tunggu narka iene me kerendehan sa ini. Naruman ako magpainin we delem narka dumain. Ko pinain ini sine kita isab delem narka awe sipang iya magantan kunci narkain duk iya magantan kunci surgain. Nabi nun Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya magpainin, duman si Sibian, duman sineruk sineme pong tinaikalasan. Kahagad kew si iye, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gay iye misara ang bandirihan ni sa wahi amban Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa mayam kay kuwa ito. Sinubahat ini, magpepiting. Bune pepe magsimbong, pine hinang ampat pangkat. Bune pe mag-eroran si derluan. Bubinet tad pepeg kontesan. Yene ko mis lamilamihan, mis hari raya, mis idil fitri. La ilaha illallah. Mis basilan, mit mutsa, mis tennun. Duman keinin dembua amban pamangga syara sila Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata. Ubus bang pinagi si wet teme parkalainin bang subahat teme hadis inin. Balik-balik pe me manusiain mangamahan kitehin. Atau akan mangahan mamagasin. We killjoy, we ganiya, we ignoranti, we lepas amban mian inabainin, millennial ko itu. We lepas amban usu. La ilaha illallah. Gani aguno me usuhin, gani aguna me millennial me sinubahat biyo. Bang mangga syara Allah subhanahu wa ta'ala. Tantunin teed. Ganiya. Inin me umat Islam hangkan kita wisubay papating kaame kerendehanin. Iyan si tinged parkalaing inin. So sali do yan dalam Facebook. Sali do si personal. Inabiddanin. Hape isa bang dalam atawakan bang si personal bang palabi ni. Na bang puas ni si kelimbunan me ina ko inin me pinahayang atawakan me dawen kayo gane niya gene tekite pagi dalam Facebook manjari sinave patabi me mangga magturungin patabi me maseksihin me pong tinaiklasahan. Imaginun ko bangkew taabot wafat pagay ito politin kemon. Ga niya nga tawahan password nun. Bisan sine. Ubus puas ang bankawapat nuyo lu upatta nun petoket-toket dem Facebook mangga magturungin. Patta nung yene may seksihin petoket-toket tekita we may akemon. Kaba-kaba niya may kikitene. Naluy dusehin pagay taamban nun. Magdelem kubur. Tudyo kao. May pong tinaikalasahan. Imagine ko inin. Imagine tabi inin may pong tinaikalasahan. Nasa gai ko ito gai. Ibang kyo misara pasalan sa inin. Pasalan paghijab, pasalan magturong. Gana na pakialam no. Baya-baya people do not control. Mind your own business. Your own business. Duman kautuhanin, dilem pangatean doyan magpayam, la ilaha illallah. Inin hadis binebegan manusia kuituhin. Bang binasahan hadis iyan metoo pasalan sin agamarin. Nami hubaya, may pong tinaiklasa. Allahumma fashhad, kad balagd. Ya Allah, naksi kew. Sumampay na sisiye. Pakaradyan inin. Duman na din tartan po si asad di. Ko basa may magpain sinduhin. Niya may usbane pinain, may dembuak pamiline.
atawakan me dem bua anu ne sairu. Duman hadja inin si asid di. Umbol dem bua inin sa sakko inin. Si me usbaku. Si me daurang anakanku. Si pong tineiku. Si ahli pamilyaku. Nisisitahin kapasampayan si Kim. Inin din haluan. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dehaluanon me usbawaris nun. Nabisara inin panagnaan usbawarisku. Pinasampayan kun. Dembuli ni sinduelo si kedua ni. Bagay kami masih keusbahan, gay magturong, magpaseksi rin Facebook, atau akan magpepiting me din Facebook, atau akan yenem semmek sinubahat kulay. Nanisisitahin, gay kasusunan bi, danganakan bin, gay kasusunan bi, kamanakan bin, gay kasusunan bi, pong tinaibin, gay kasusunan bi, miaan ampu bin, usbawaris bin, bakas na kampasampayan ko, daton na sampay asin duhin. Naging kita te comment pinain, may danganakan nen kai. Dehel siya inin subay mian makakalit. Mian nasihat inin may pong tinai kalasahan. Bang si mian wajib siya ako magturungin na dehel ubaran ko. Nga natin nang te. Nainin may pong tinai kalasahan. Hangkan subay kita bi papating si me parkala inin. Bangke ni an si Bilqis jaman tagna kafir. Taha semmeknen suweru kita bi isab saili. Muslim kita bi. Tarak wa Allah Ta'ala magtabun aurat. Tarak Allah Ta'ala magtabun mian sukat tinabunanin. Suway mas labi kita bi. Magtabunin. May pong tinai kalasahan. Iyan kita bi may muslimin. Megdusya kita bi. Tantunin bayak kita berukgai. Banggit hinang tabi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Napuasili may umat Islam. Pensi Bilqis. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymana bismillahirrahmanirrahim. Sulaymana lillahi rabbil alamin. Puasili tekitene pasag Sulaymanin alaihi salatu wassalam. Tekitene kawasenin. Tekitene we bennal. Iyan miyaan agama Nabi Sulaimanin. Misara si Bilqis. Qalat. Misara Rabbi inni zalamtu nafsi. O Tuhanku ya Allah. Zalamtu nafsi. Tanyanya ku ginhawabaran kun. Waslamtu ma'a Sulaymana bismillahirrahmanirrahim. Kuwa itu megmuslim neku. Megmuslim neku. Petuhut pu Nabi Sulaiman. Lillah. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Iyan Tuhan. Mian. Sin katalingkal alamin. Mananin. Si Bilqis. Last minute. Pegsakay sa ili. Mian. Tekitene kaway sa Nabi Sulaimanin. Magparat saya. Iyan si Bilqis inin. Pu Nabi Sulaiman. Sampai paasik. Meg-muslim. May pong tinai kalasahan. Sampai inambanan. Iyan mian. Sinumbane siya di aman Allah Ta'alahin. Iyan miyaan pagsumbane mata ilewin. Taman inin iyan miyaan kisahin. Taman inin miyaan kinepusan nen. Las makapagparat saya ru iyan si Bilqis miyaan rahimahullah. Si dembuat riwayat si mek tatapsiran we taandaru we Nabi Sulaiman iyan queen inin sumagua ga ne kita paasek pi pegge eru sinubhat Allah Ta'ala hin taman miyaan na taman miyaan kita bi isab insyaallah subhanahu wa ta'ala magsyukur ubus miyaan kisaten bi ubus miyaan iyan suwi-suwiten bi antara Nabi Sulaiman dok iyan manuk-manuk sin hudhud dok iyan pasalan sin kawasene teddo tebi iyan pangadjianin binaan amban inin ekka manamal teddo tebi amban me pangadjian na indanan tebi miyaan las iyan miyaan part 5 iyan kisah tebi inin na emyan las te pengeji ten bi ekka pe pengejian cedi ambani sumagua i adja kwe
mian ineddoten bi. Menjari me pong tinai kalasahan insyaallah taala miha kita bi topik seddi mian ganta explain te binaisab ganta salasay te binaisab mian mikil kita rahu atau kan kaam ko mian mikilan aku bang ini ganta tinapikten bi insyaallah subhanahu wa ta'ala mahapin bang tapik megcugpat-cugpat ko inin by part ubos mian puasi mi taman part 6 part 5 atau kan peryawa bilalay na megjet di topic ni kita bisab na insyaallah subhanahu wa ta'ala bang niya lete bisara laat makuku kamaapan chikaam kemon bang niya lete bisara tumuon lagi ang ban hadith do tema